Crveni krst Aleksinac i Crveni krst Srbije u dužem vremenskom periodu rade mnoge obuke iz prve pomoći. Kao prvo i osnovno, za ove najmlađe, Crveni krst besplatno pruža jednonedeljnu obuku iz prve pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Aleksinac. Normalno, onih škola koje to žele. Drugo, mi imamo i obuku za radnike firmi, jer po zakonu o radu, ako tačno mogu da citiram brojku, 0,4% radnika mora da bude obučeno iz prve pomoći i da dobije sertifikat od Crvenog krsta. I ovo najnovije što radimo, to je obuka kandidata za vozače, koji moraju da prođu kroz obuku iz prve pomoći u Crvenom krstu, o čemu smo pre 10 dana i pričali u vašoj emisiji. Sve su škole zainteresovane, matične u principu. Problem je samo ono da uskladimo vreme i da možemo, pošto je teritorija opštine Aleksinac vrlo razuđena, ali svaka škola koja iskaže volju i želju, mi odlazimo direktno kod njih ili učenici ovih naših aleksinačkih škola koji dolaze ovde kod nas. Znači, u svakom slučaju za sve zainteresovane škole i osnovne i srednje, Crveni krst pruža besplatnu obuku iz prve pomoći u trajanju od nedelju dana i dobijenje sertifikata o položenom ispitu iz prve pomoći. Što se Crvenog krsta tiče, tu smo da pomognemo svaki put kad možemo i da obučimo što veći broj naših građana kad je u pitanju prva pomoć.